Kibor penyak jongka Southwest Kasils District, hakas baar kilapan long, ya kajian selok, rengkat bat kinoi alam senong, juki senong, kibaha papo okaranikor, Civil Subdivision, hakabede bodu COVID-19, pada kajian aitika. Hakan negas ngi ledon rengkat lang ka Deputy Commissioner jongka District, ke kongsi karkongor, u Additional Deputy Commissioner, Karanikor Civil Subdivision, uba HS Dingdo, UMLA MDC jongka Karanikor Constituency, uba Pius Marweny, KMHNO jongka Karanikor CHC, ke Dr. P. Warjri, UDMHO jongka Distrik, Dr. FR Lartang, bat kiwi officer. Hakan negas ngi la yoru kajian selok, bat kajian pelu jemut, hapadang kibor penyak distrik, bat kinoi alam senong. Clarify video expenditure ini bahan di doktor di dalam ini batin nyadar jumlah BV kat kepi expenditure di kuat and but group initial yang ideas kepi done ban hari ini but new nila ban yarap kat ke nila net nambah ini nila ban ini Jepang Jauh kang kumbang itu agak jimbatai jong idato mata agak jimbatai jong kita ki start sayang ba minum kam dan ai jauh jek dunia kayak kita te hakni ko nak kalian kejunga nak kalian ibor ke distrik ikuat ba minum kajian trilang kampang kabor kasonge api kinong susong api kirapa susong kinong ilang susong hoy nakalian di health workers ilek dan ayah awareness ilek dan pensai kisong oke Henry ikwa badal kecinya trilang lengkap api kinong ilang susong nama apa senyima berbatai Neven percaya highway inong sosong. Andrei nak kalian kejoki inong ilang sosong.